Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat masapul mo, mare. Bigbigatan ngay may ka. Agsingira kaon, Marilena. Ay nawaw! Inbagakmat nga ano sampay nga urayan, maray. Naa, aginggat ka anaw nga agururayak, maray. Ayan niya nga rod nga iti maaramida, kat awampay mo nga rod kwartak. Unay kan, maray. Binarat mo lang nga rodan tilakaw. Pagurayan dakmanan itinabayag. Ay, makauray ka kadibay. Makauma ti agururay tapno amaw. Nagkari ka idi abayadam adagaws. Ngamnay, awang magayam. Nagpatingga ka lang iti sao. Na, grabe ka, mate. Kasla saan tanga gayam iti kasta nga raramidam. Malogi akmet ano kasta akanayon, maray. Ay, di ka madanagan. Tabayadak to day tanga utang ka. Ada pagbayad ka. Agam aguray ka pa ya. Kasta la kanayon. Ay, pangaasim ah. Di mo dadaulan ti ardaw ko, maray. Naa, siyak pa iti agad jas ita. Kasi ka lang arudan ti adautang na. Ay nawaw. May sasupot man at tinapay, Jenny, nakong. Anya pa ay nanalina. Day talaang. Ay gayam. Agbinbinog kayo mat kanina na Helen itay agsapa nana. Hang, wala, tasamo nga min ang makaawawat day jay ababae. Nay, apay mat. Anya ti diyo nagkinaawatan nana. Oh, kunamlan asino mo nga agsasaaw. Manulaang mo nga jay utang ko kinkwana. Nasurok asa nga ribulaang. Ay nawaw. Ay kat bayadan yung aminan atap numalpasan nana. Amom, Jenny nakong, oray kayat ko abayadan, awan maaramidak. Tasaan pa'y asimang puti kwarta nga ururaya. Bayadam kano ti utang mo kinimanang. Nanang, hindi pa may saldo at drama tilingding ganyaw. Wen atay sumatiliw-liwak. Napigsan sa amot unay. Mabali na pakapsutan niyaw. Ay nawaw. Sakto laang may. Napiksamot nga ibagbagam dita. Ang mga nagreklamo na giti karnuba. No agreklamo da. Kaya't asawan da ita. Napasagidan da. Anya? Gusto laang ti kasta kinapigsana. Tapno mangag mo lang dagiti kumarek adina ammo ti agbayad. Barat lang arudan. Tiwad pa'y agbayad. Anyat ko na yun, nana. No anyat nangagmaw isuday jayan gardaw. Mapangkaki DJ Garden no ada aramidam ijay. Di mo pakibiyangan ti aramidak ditaw ita isumat ti ragragsak kaw. Ni nanang mo. Ni Helen tagdengdengag iti dramaan niya. Isubot nga pa subakat. Ay nawaw, nakapikpik sa mo unay taradyonan. Napigsa ayamat. Sa tulaan mo't iti panagkunak. Mapan ka man kide iti ayanda, dulpaw. Apay. Ibagam nga ikapsot na basay. Utang is utang. Kung kuna na mo ta drama deng ganda. Ha? Sikalatan ti mapanitayan ta. Kumarim mo't san ka di. Siga na. Diya kaya ti mapandita balay da. Ang mga noan niya pa iti maaramid ko kang kuana. Ay nawaw. Iti andi agapungay. Basta. Anda ka diti di yung nagkinawatan gagkayam. Ay aramidong latan ti bagbagat, dulpaw. Awanan ti adu sa ludsawd. Bayam, tagdengag iti drama no kayat na. Anda ko matibibiyang mo. Wano, mapaspasagidan kamutan dita. Ay, saan Adan sa utang mo, adak amma. At tuyan ti sukagat gatangan nyo, Nana Helen.
Agyaman aklaunay, gini nakong. Mas daawak man, nana. Ay nawaw, anya ti pakas daawam. Uwan ata, tunggal agdangag kayo iti drama kat may papan iti utang. Ay wen, talaga agagara dayjay. Anya? Tapno mangag tigayim ko abarat at iwad nga agbayad. Kunaklakit, di nun alpasan day tanga isyo yun, nana. Kasano ko maamalpas, di na maamuti agbayad. Day talang agpaiso, nana. Iso apasagidak man, bareng makarik na kaagbayad metan. Mano abulanan nga agururayak iti bayad na. Naa, amo nga agdengdengegak iti drama. Gusto nanan, pag inanain nyo mamutila pahag ti kabalayo ha, ta drama may papan iti utang beton ti kanayo na dengdenggen nyo. Makauma. Naimbag ka pa, ita mauma ka. Jedad duma dita, di daamot mapasagidan. Na, adon sa magkaapayo. Dayjay alina ah. No adda ti utang nakin ka nanang, mapan mo singiran iti balayda. Saan nakastapin na sagid amin? Hay na, namin anumatay na siningir kaw, ngam talaga atiwad nga agbayad. No amok lang akas jay ti aramidon na, jaklat ta kuman inlako dagiti lako keng kuana. Ay nananang, nasaysayat lat ano makisarita kayo maringkin ko na. Saan kita day tagpimpin na sagit aramidin nyo? Di mo man pakibiyangan ti diskartek si kagardaw, amok ti aramidon. Hay, nalpas mo lang ti drama nga abangak. Agpada kayo kan kumarim Helen. Masapol anak ka loudspeaker wag dengeg kayo iti drama. Ay, wala ah. Ha, sa anak apa atiw iti dayjay ako marek. Nya, Marik na kay apas pasagidanak. Babaen ka dagiti drama adengdenggen na. di drama may papan ka na kita utang. Isu mo akanayon ti dingdinggenan. Ada utang mo aya. Ada utang ko ken ko ana. Nasurok asa nga ribo lang may ngam no agsasao kasla itarayak. Naturod pa'y nga agpasagay. Tay sumamay ti pasagida. Katugangan arupat kwarta. Ken awan respeto na. Iti manugang na. Ha! Kunak to paikat. Iso akagurguram ti drama adengdenggen na. Tamay sa kamat nga utangira. Umayak man nagistambay dito'y istormaw, Jenny. Ay kauwan ana nalina. Intugot ko ti radyo. Ay nawaw. An-anon nyo ngay taradyo yung nana. Ay, adda abangak adrama, maipapan iti katugangan akagurgura ti manugang na. Ay nawaw. Hey, dinggan tayo ah. Bareng mangagmulaang dayjay Helen. Ay oo na yan. Imbis a simple lang ti diyo nagkinaawatan, padakkalan nyo matan nana. Ay, wala, tasaan mo ngamin ang makaaw-awat dayjay babae. Ti utang mo nga minti makagapu nana. No agbayad ka, di mayat, awan tirire. Hey, awampay nga ron ti kwarta nga ururayag may. Kat no nabayag matpiman, an anagururay ti gayem mo nana. Agbayad ka mat ngaminan, ta isupay mat apagpuunan namanan. Ay, at tagdakan, Gine. Aday ta, mangrugin ti drama at kayat ko adenggain. Nurse nga minti kayat yung para kan ni Joel. Aha! Si Kagayam, ti agdengdengeg iti drama. Siyak nga raw, apay ka day. Apay ama siya pulapig siyaam. Apay, napasagidan ka? Ay, drama laeng mo dayjay. Ay, wunan niya. Kasla si kamo laeng jay bida iti dayjay a drama. Kagurgura na kamat ti manugang mo. Saan ka day? Agbayad ka kay di iti utang mo. Tiwad abarat. Aday ka! Ha! Siya ti kalkalaban ba? Ay, usto day ta, nana Helen, nana Lina. Ha! Saan ka kabutang? Day to'y mati para kang ka.
na ikaw. Di ko nam ka day kat sanak abumalas. Gusto day tana na. Nakababain ka dagiti lumablabas. Pangasiyo, ta saan adito istor ko ti pag-iskandaluan niyo. Aglisi ka dita, no di mo kaya ti mairaman, Jiday. Ay na, no kasta ti aramidan niyo, di kay latan umay dito istor ko, mangiramraman kayo mat. Awanin nagado tinakakita tinapasamak nanang. Okay lang, nangabak at mutkot. Nadanog ko tingiwat day di atiwad. Ay no, di kayo mabahin ni tikas tangar aramidin niyo. Ilablaban ko lang ti karbengak. Anyan tulagan, ti panunutin dagiti tattao ang nakakita iti naramid yo. Amangan mo ibagada bakit kayong ngamawan mo't manak nakam yo. Oray pay. Na, No amula ang day di alina ti agbayad, di awan ko mati parikot mi ita. mapan kayo di balayda, tay jay kayong agsingir. Tiwad nga ron day di abarat. Panagkunayo ka di, at masulbar ti parikot yun, agpinpin na sagid kayo nanang. No agkinkin nabil kayo. Ay dawaw, naggapgapuan bakit? Ay, titalaan. Sa dino adi talaang, api akas tamot ang tangiwat mo. Ay, Asos, agdardara man. wawang bibiyang maudol po. Nagpiwis. Awan mo lang ti may tulong mo. Gusto pang naasip, nagulay magkalata. Asos, dahi tatidyak kayat kin kakad. Ay, day tamot ti jak kayat kin ka, dulpo, manakibiyang kalaunay. Agsalsalod sudak laeng. Tamangan no inton madamdamakat san lang akas na timapasamakin ka. Ay, kabaila, ti bagay. Di kan makibiyang. Tamok mo laeng. Ano maamuam, kat saan asyak ti kampiyam. Amamu kan dulpo, amamu kaunay. Makamu ka man laangan. Naimbaglangan, tada kayo ti may gimatang tatadulpo. Apay ka de. Di yu ibabaon ni Nana Lina numabalin kat ibagayo asaan pay langom umay dito istor ko. Ay dawaw, apay mat. Wala, tamangan no aglaban dan tumanan ka ni Nana Helen di tasango. Nagapad ang amin kat dito istor ko, di na minsan, kat nagrigat da am anawa. Ano kasta, tigayam kumari na tinakaapa na, iso akas de tilangan ang nagawid idi na minsan. Ay nawan, tata, nakabutbuteng no agapad da. Kaslada aso kan pusa, awan ti agpaabak kadakwada. Naglokon dagiti at tao. Ti utang ni Nana Lina tinagrugyan ti apada. Tiwod ka nung agbayad. Idi kwan, pinasagidan ni Nana Helen. Bimalas mo't daytoy Nana Lina, aging gaakasta, nagkinabildan tata. Ay, sa panarigat ya ganawon agpada naturay ti man anawan niya. Ay na, nakunayo pa ay tata. Isu abagbagaan nyo ti asawa yo. Ibagayo abayadan na ngaminon ti utang na tapno malpasan. Amo kon Lina, Anya ti among si Kadulpo. bayadam gamin ti utang mo ti kumarem. Anya, Tapno malpasan tapno awan pag-apaan yon. nagpulong da dyan a Helen ken ka, anya. Ti Jenny, tinakadamagak. Nagkinabil kayo kano ti sango ti istor na kat. Kasano ko maamakabayad kat awan nga rod kwarta. Ay kat agdiskitar kan Narigat na gululbot ko naktumat. Husto tay ko na ti drama. Utang is utang. Rumbang lang ang mabayadan. Ha? Kapasaan tinarabin na kanyak, ha? No way! Ay, apo na ito. Agpakumbaba ka. Taday nga utang mo, tinangrugyan ti diyo na kinaawatan. Ibabam ti pride mo. Tas ikatayan ti bidot. Kitaan nyo, ananang. Nagdingig kay ti drama. Pakapsutan nyo. Wan amok daytan. Nasayat mo't no kasta. Na ameris ko dagiti bidot ko. Ay wang gayam, tiksam man ti manugang ko. Ibagam nga ipasyar na dagiti ubing dito'y balay. Sigurado kayo, nanang? Wan, kaya't ko ang makita dagiti apu ko. No saan dak akagura ti asawam Ano da kayo siguro ti makisarita ken kwa na? Amangan no mapakawan na kayo. Nga ta, Siguro, ipadasyo, nanang.
Da kayo ti mangibagang agpasyarda dito eh. Tapno makapagbanding tayo mag. Bayada kunti utang ko, Mari Helen. Ay nawaw, agyaman naklaunay amaray. Adam laang gastusak. Ay, siyak ti rumbangagyaman ken kamaray. Ay, pasensya kan Italaang ang makabayad Tinapatag ako nakabayad kan. Ada igatang ko iti karni a pagsasangwan no agpasyar ti manugang ken apukaw. Kayat ka di asawan dayta. Okay kayon iti manugang mo. Wen maray, Napakawan na kan, Maray. wen maray, kasi na napakawanak mo. Mayatipan na kisarita na kanyak idi kalman. Nasaya mo nga rod no kasta, Maray. Di mabalindaman ay ti agnaed dito'y balayaw. Wen amaray. Tapno adamo laang kadwami Nakitak mat nagturong ni Nana Lina ije balayaw, manunggar daw. Bayadan na kano ti utang na kinanang. Ay kat nasaya at ano kasta? Naimbag man, tanalagip na? Un nga rod. Dahil nga utang na tinangrugyan ti dida nagkinkinawatan ide. Tihiwad mat ngamin ni Nana Lina. Nagadaw arason na no daduma. At least ita, adamot basit nagbaliwan na. Uray ni nanang, napasagidan mo, iso na sayat mo tintipan nakisarita na iti manugang na. Aya, Wen, kinapudno na, umay agpasyar da beya inton Sabadaw. ay kat mayat nagadalan da adwa, tinapasamak. Sa di naman te papanam, Iti ayan ni Mari Helen. Nagpasyar ka no ti manugang na di tabalay da ita. ay nawaw, kitaan nyo ang mga no agapa kayo ijay, kit agawid kan tumanin nga agdardara tangiwat mo. Saan na mapasamak da itaan niya? Binayada kunti utang ko kinkwana, lakay. Awanan ti magkagapaw tapno ag kinabil kami manayin. Siguradong laang. Na, awan da pa'y mo, Maray. Awampay nga rod maray. Ni Gardungay. Napan na ida sinabat maray. Tulungan nakman kiting aglutaw. Iso nga ron anasapa ak nga imay, Maray. Taamok nga agpatulong ka nga aglutaw. Igadaman nga rod tanyog maray. Awanan da dumag nga igad mo, Maray. Awanan maray, day talaang. Ay, tinasaya at agawid akpay nga ron, Maray. Mapan ko alaon ti igad, may. Dakdakkel nga minday jay. Nabibiit ti agtrabaho no kwa. Tapno makaluto tamo laangan sakbay asumang pati manugang mo. Alaman nga rod maray. Agyaman aklaunay Ay, nawaw! Noan niya tin karim iti padam a tao, aramidam. Iti kasta, maliklikan ti apa. No nailawan ka man a nagbiddut, sika ti agpakumbaba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Asa pakalaunay mailisa anak ka. Ay nawaw, di mo't inbagak kada kayo nga adda ti training ko itatatang. Naawat ka nga raw, di ti trabaho nga inaplaya, manakaw. Tatang, bareng mayat ijay Ay, wala. Sasaya atang. Kasta talaga ti aramidok tatang. Anya ti trabaho mi jay nga. All around tang. Eh, nawaw. Di masabol nga adala mamen. Ay Ada ka no ti makalawas at training ko kay. Nagrobot ka nga raw dain. Tapno di ka maladaw ti training mo. Agan anak ka, anak ka. Karen, mabalin ka ti asika ti mangisuro kan ni Lisa. Ha? Kas makita ket makaadaladagos no sika ti mangisuro ken kuana. Isurom dagiti rumbeng nga aramiden na. Amangan mat, no? Patsag akabailam nga isuro dagiti rumbeng amaamuan na. May sakamutket kadagiti empleyado ang mapagtalkan Karen. Ay nawaw, bulaan nakmatan, madam. Saan met? Saan ka bulbulaan? Ibagbagak lang tipod no. Ala, siya kung ti makaamukin Lisa, madam. Agiaman ako na ikin ka, Karen. No kasta ka na yun na mga no maipromote ka meten. Kaya't kulaunay dayta, madam. Iso lalaingampay. Tapno gumatumat ti posisyon mo. Adtoy ti handbook. Anya ti aramidak, madam? Ay nawaw, anya kumapay ngay, basaam adda amin nandita. Ha? Dayta ti aramidem itang aldaw. Masapul nga kabisaduam, tapno ammom ti aramidem. Okay, madam. Ijay krurum ti pagbasaam, tapno saan ka maisali ditoy. Kas makita met, adu kami nga agungunay ditoy. Owen, madam. Nag-overtime kayo, mag. Ay, makabanog nga ro tatang. Ay, nawaw. Trainee ka pa ilang ang pinag-overtime na kan. Italaang mutkit di tatang. Saan nga minakayat ni Madam Karen nga agawi dak. Aging gaadyak na basa ti handbook nga inted na. Day tamo tirigat na no adat ni boss mo. Saan nga iso ti manager tatang. No husto ti pan nakaawat ko. May iso ka no ti team leader me. Saan mas siguro nga stricto unay? Day tangarot ti parikot tatang. Umuna nga aldaw ko pay laeng madlaw ko akasla istrikto day jay akaren. Nakaungungot pay tang. Anya? Ang jak amo ang mga nunaanos gayam. Italaeng ngamin anakadwak. Ay, wag. Adda na kita tatao. Akasla na ungat. Ngam no mam-amaw. Nasimpa bagaya. Bareng saan nga agungot inton bigat tang. Sapay la ko ta kamali ti atap ko nga istrikto dayjay a Madam Karen. Naibusan ti Diyos, Lisa, ag timplakan. Ay, nakaidulinan ti powdered juice, madam. Ay nawaw, awan ti common sense mo aya. Ay, agsalsalud sudak laeng, tadyak kayat ti agkamali, madam. Amangan no maksayan pa iti sweldo. Unay kamatan, no awan ti makitam dita, mapan ka mga laiji bodega Ay, di susingay, madam. Di mo makita tagbit-bitin iti sangwanam. Makapaasar ka mat. Narigat ka maisuro. Ay, pasensya kayo, madam. Makiupat nga aldaw ko laeng ngamin ita. Diyak pa'y kabisado dagiti rumbang nga aramida. Ay, saan ang mabalinti kasta? Usaram mat ta common sense mo Damagam mat ngamin aminon. Saanan ang maulit, madam. Mabuteng akla ang ngamin ngagkamali. Ala, agawa amon ti agtimpla, tanaibusan ti Diyos. Kita di ka man agbunto-buntugan. Saan akayat ni Madam Anali ti nakabumbuntog nga empleyado? Ay nangag ko ti panagsasawom iti baro nga empleyado, Karen. Ay nawaw, anya manan ti parikot mo manang kunay. Ibabain mo matipadam nga empleyado iti sangwanan ti ado a customer. Tabarang agnakam. Narigat ang masurwan day ta Alisa. Tadaan mo na kat nga rod, kan may kaupat nga aldaw na laang ita. Di na pa'y kabisado dagiti rumbang aramidan na. Ay, saan arason day ta? Ay nawaw, uray si kamot edi agdadamo ka, di mo matla ang amono niya tar aramidam.
Damag kamutla damag iti team leader tayo ide. Ay na, masapul nga aramidak ti kasjay tapno makaadal da manang. Mabalin mat nga isurom ida asaan kang agunget. No awanan tinasayat nga ibagayo, di kay manaktak. Agdalos kay ki din iti CR tapno malpas metten ti trabaho yaw. Saan aday ta makibibiyang ti paglaingan yaw, taamok ti aramidak. Makapapanugmot da di Alisa. Ay nawaw, sino Alisa? Di baro nga empleyado ah. Abi ang kastaw na matiungat mo. Kasano, kat nagrigat ang maisuro lakay. Makapa-stress. Ano sama? Gagangay na, takas na ko nam itay. Kat kabarbaro lang ng empleyado. Talaga masapol ang maisuro. Nasurok ang makalawas na ijayon. Ngam kasla agdadamo pay laeng. Di na amot ar-aramiden na. Ano bakit? Kasta talaga. Makaadal to ka di. Kaanon tupay? Unay ka, mawatam kumamot ka. Tinapatig kat saan asadot. Saan asadot ngam saludsoden namat ngamin amin? Saan mat amabalin nga inaldaw nga isursurok ti aramiden na? Apa yan na nakaw? Itay pa di ka matagtagaray. Kan kaslag sang sangit ka pa. Dan samot parikon mo. Kasan umot ngamin tatang. Imbabain nakmanan day jay akaren. Manay? Saan nga iso ti pinaka-boss mi? Ngam no agsasao ay na. Kaslak kasadot na ti mangisuro kanyak. Ay nawa, apay nga kasta. Diyak man amo tatang. Tunggal agsalud-sudak ken kuana kat makaunget. Common sense mo't kunana atagos kanyak. Para kanyak, masapul mo't nga agsalud-sudak. Tapno sa anak nga agkamali tatang. Lukas tapot lang. Nasasyadog sapul ka sa bali a pagtrabahwam. Sayang mo't tinarugyak tang. Kung ang mamakan mo no iso ti paka-stress sa manak ko. Awan mo lang serbina. Bareng addan to pagbaliwan na tatang. Narigat ang trabaho. Lukas tati ka trabahwam anak ko. Umay ka pay man dito, Elisa? Apay ka di madam. Adda ipaaramid yo? Apay akas ti sos ti spaghetti? Apay ka di madam. Umay ka, tara manam. Ni, da kami kan ni manang lovely tinangaramid iti dayta madam. Iso tinang timpla ngamin. Ay nawaw. Saan ka di nga imbagakkan ka nga dati standard ang masursurot? Uwan madam. Iso mati inaramid mi. Nasurok ang makalawas mo ditoy. Ngam kasla di mo latamat amo ti aramidam. Madam. Inton sumaruno, di ka agpakalaingwan. Ngam, saan mo't asyak Ay, di ka nagpalawag. Maminsan pa'y ngagkamali ka. Ibagakkan madam, ta ikisay na iti sweldom. Sayang ti ingredients no kastoy lang ti aramidam. Okay ka lang ka di? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam day tama ng koni. Ay, makapakigtot kayo mo't. Siyak nga rod, ading ko. Nangag ko ti panagsasaw day di akarin ken ka itay. Aglablabos mo't ten manang. Ay na, sipod pa'y idi kat kasjayan day di a babae. Awan ti anus na amang isuro iti pada na nga empleyado. Iswa di daduma kat di dan intuloy ti training da. Tunggal agsalud-sudak ken kuana. Agunget manang. Nasingpet lang amin day jay no adda ni Ma'am Anali. Ay, no addalaeng kumati daduma a pagtrabahwak. Ala, bayam, ibagakto ka ni Madam ti kastang aramidan na. Ay, manang saanen. Ang mga nukarkaro aguraan na. Saan? Aramidak daytoy, iti kasta kat ada pagnakman na. No agsasao ngamin kat kunamlan asino akalalaingan ditoy. Kumusta mo ni Lisa, Karen? Mano alawas na nga agtrabaho ditoy ngam kasla train nila ta madam. Apay ngay. No daduma kat narigat mo't ngamin ang maisuro madam. Saan lang aday ta? Nakabumbuntog pay. Ano sa mon, Karen? Kasta talaga. Bareng makaadal tumatlaang. Sayang lang ti ipapasweldo yo ken kuana madam. Nukit kita ikit kasla desidido met nga agtrabaho. Wen ano adda kayo madam, ngem no awan kayo. Ay na, di na amot araramiden na. Saludsuden na amin kanya.
Ikampay iti makabulan, Karen. Adda ngamin at talaga dagiti empleyado amarigatan nga agadal. Tinapatag ket nagagitmet ken ar-aramiden na ti kabailan na. Tapno maadal na dagiti rumbeg nga aramiden na. Ayan day di Alisa manang koni. Nagawidan Ay nawaw. Nagawid asaan ang nagpakada kanya? ket no awan kamot ngamin itay. Uray inuray nak kumamot. Di mimet ngamin ammo no anya oras kang agawid. Talaga asadot day di babae. Narigat lang nga rudan a maisuro. Kastapay ipakpakita namot. Marabyan met no urayan nakapailaeng. Ay na, di mo kanunungan ti aramid day di babae. Talaga makangag day di Alisa inton bigat. Diyak magustuhan ti kastang ugalyin na. Ay, madam, mabalin ka day ang makasarita kayo. No saan kay abisi Saan mo't kitdi? Apay, anya ti ibagam ko ni. May papan itipada mga empleyado, madam. Asino ti dakdakam atem ko ni. Ni Karen, madam. Oh, apay ni Karen. Ay kwa, awan ngamin anus na amang isuro kadagiti baro nga empleyado, madam. Kanayon anapudot ti ulo na. Ungtan kan ibabain na pay dagiti trainee. Anya? Day tati madmadlaw ko, ngam italaang ang nagpulungak, madam, tanalabas matan ti kasde at rato na kanilisa. Narigat amasurwan kun kunana, madam. Nasingpet kan na anos laang ni Karen no adda kayo, madam. Ayan ni Lisa. Kayat ko ang makasarita. Ay, adda iti kusina, madam. Sige, sige. Ibagam, taumay pa'y dito'y office ko. Iti kasta, makapagsarita kami, adwa. Pasensya kan nga awanan ti mapasamak a promotion, Karen. Ay nawaw. Apay ngay madam. Wena, takas dyan mo't gayam ti ar-arabidem. Anyat kayat yu asawan madam? Saan na nasaya at tikas dyan at ratom iti padam nga empleyado. Saan aga po ta expert kan kat ibabain mo mat idan. Nakasaritak ni Lisa itay kat naibaga na ti amin kanyak. Kasanumot ngamin madam. Talaga narigat ang maisuro day di Alisa. Di mat imbagaken ka nga anusam, taagrugrugi pay laeng. Di yu ammo no anya ti pagdaldalanak iti inaldaw. Tapnula ang maisurok day di babae. Iti kasta ngay naramid mo, napaneknekam, asaan pa'y ang mabalin ang may promote ka. Anya? Saan pa ay, tama nga no maipromote ka, kat dumakkel matan ti ulom, Karen. Amangan ket di no panunutem asikan ti kalaingan ditoy. Anyat ko na mitain, bakit? Awanan ti mapasamak a promotion lakay. Ay no, apay nga. Day di Alisa ti makagapo. Lisa, di baro nga empleyado, saan ka di? Day takat nga rod. Kabarbaro pay laang ngam isukit din ti gapuna no apay asaan ang matuloy ti promotion ko kuma. Isupay laang ti kinanunungan ni madam kat narigat lang arudan ang maisuro. Anya nga rodon ti plano mita? Agresign ako na Anya? Agpanunot ka pa man anay bagbakit. para makita ano anya ti pagbanagan day ta restaurant no awanak. Ne, apay adi ka nag-uniform, Karen. Saanan ang masapul nga ag-uniform da tao? Anyat kaya't mo asawan. Agresign na kon madam. At to iti resignation letter ko. Effective itang aldaw matlaang. Okay. Sige. Day talaang ti ibagayo madam. Anya nga rod ti maaramidan mi, no kayat mo ti agresign. Di na magayam lapdan. Sige, sige. No awanan ti ibagam, Karen, mabalin mo ti pumanaw. Dagiti uniform, di mo liplipatan nga isupli. Kat sapay lakuma, ta maanusan da ka dagiti agbalin to a boss mo. No adda manan aplayam at trabaho. Mayat ti isip mo nag-awid ita.
Wen taawanan tinakaungungot at trainer ko tatang. Awanan ko naman. Awanan ta nag-resign ni Karen tatang. Ay nawaw. Sino ngayon ti maisukat kinkwana? Addan to ka no tang. Katsapay la kumaa, tanaanos kan nasingpet ti maisukat ken kuana. Iti kasta, awanan ti pagbutngan dagiti sumarsaruno nga empleyado nga i-hire ti kumpanya. Abe kasta ti lang managawid bakit? Kumusta ti na-playa mo trabaho? Sa anak anaawat lakay. Kung naktumot yun ka, agpanunod ka pa'y anay bagsak pa'y nga agresign ka. Ti amok kat lapdan ni Madam ti panag-resign ko. Saan maggayam? Iti kasi nga impagitam. Alanganan, nalapdan da ka. Basol day di Alisa. Ay nawaw, di mo pa basulin ti sabali a tao. Kasi kamot lang ti makagapaw. No apay ana pa sa amak ti kasta. Di mo pinanunot nga idagrugrugi ka. Kat addamot tinangisurokeng ka. Awanan Awanan pagtrabahwak. Pagadalam da ita napasamak bakit. Di mo nga min iruruman ti katrabahwam. No ammom nga agdadamo, ano sa maisuro Amin tayo matkakasta. Nang runan no first time tayo iti trabaho. Masapol nga damang isuro, iti aramidin tayo. Ay, nawaw! No nagkamali, wano nagbidot ti padam nga empleyado, di mo ibabain kang di mo ungungtan. Isurom kit di, tapno makaadalmat. Laglagi pam, asinurwan da kamat idisika ti agrugrugi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umay kuman alain ti dilata nga ibagbagam, marasya anak ko. Ay tang, agkape kayo pa ya. Bagyaman ak anak ko. Adumot ka ang manok yun niya. Manok ti manugang yu dagita tatang. Nagagat nga ngagtartarakan iti kumkumporme. Mapalin ti tumawat. Ay, urayan yun ni Selmo. Ta iso ti kasarita yu tang. Ay nawaw, paano sil mo pa ilaan? At kamot, di mo kapailan, ti ang desisyon na ya. Kabaulak mo't kit di ang mabainak iti asawak tang. Kas naku nakitayan. Taraken na dagiti manok ang makitkita yo. Oray 10 heads lang, no iso. Ay, no maipapan iti dayta abanag. Ni Selmo ti agdesisyon tatang. Nakababain mo't no basta ipadawat ko ti taraken ti asawak. Alawanan, orayok latan nila kay mo. No, kailangan ka. Katagdawat ak kumaanak ko. Naibos mo't ngamin ti native amanok atarakan mi gininanang yaw. Manuti dawatan nyo tatang. 10 heads ko ma. Ngamusika ano manutitid mo. Ay nawa, nagatong tatang. When tapnon nabibiit nga umadawda. Sige, mangtada. Ngamaywanan nyo anasaya da tatang. Wen, awan pagdalagam. No agitlog da kita. Atun tumit ti native amanok me. Ibingayan kan tumit no kwa. Ada bang ikargaan nyo, tatang? Awan No, da sako yun dita. Mabalinan ti sako. Mabit lang nga ron. Tamang irwarak iti sako, tatang. Rugyan nyo mo tagpilay. Non nyo ti kahit tiyo dita. Ay nawaw, anya diin nyawid mo anak kasako, Dubeng.
native amanok. Bakit? Nangalaabay. Dinawat ko iti manugang ta. At sumoy gayam ti manok ta. Aya, Wain, parcinta ti maysa. Tarambanan taman no naimas mo't lang. ay wala. Tapno agsidata mo't itinaimas. Makauma mo't tinateng akanayon. Mapangaro dagdawat iti bunga ti papayan ni Kumari Sabel ah. Manaw, May salaeng. Agawaam, taparchik mo ti may sa amanaw. Nabayag mo na saan ta nakaramraman iti native. tidaduma amanok ngay. Anya ti planaw. Kasaritak ti kumparek. Agbirbirok day jay iti native amanok hindi na minsan kahit. Amangan lo kasapulan na bahay. Ilako tang around. Wain, maguli magkalain. Tapno adda manen isugal tayong to no may alawas bakit. Anyat amom ngay. Amangan no mga abak kabatan. Ay wala. Mayat day ta aplanom lakay. Nangyugak itinatnatang anak ko. Ay na, agyaman aklaw na nanang. Na, kaslanak sayan ti manok at tarakan mo ah. Naksayan ngagpaiso nanang. Di mawat ngamin ni katugang kalalaki. Ah, kasta aya. Uy nanang, kahit da kanumit agtarakan. Ikaw husto ah. Tapno ada mo liw-liwada nga agasawa. Barang tarak ng danaimbag nanang. Lakay kan bakit damutan na ako. Amudan ti ar-aramidin da. Sika nga nanang, amangan no kayat mo matagtarakan. Hustong jay lima nga intad mo iday. Awa mo pangalaak iti ipakan kaw. Ay nawaw, nileti pa'y laang mo ti masabat ko. Naibag abigat mawa balayan dumain. Kastamat ken ka abalayan. No, pangipanamit iday tamanok. Ay kwa, itugot ko lang man, iti papanak. Makipalot kan siya, may. Sigagad di mo, sana ka mahilig iti kakastanya. Ay, husto abalayan. Kasla sugal mo laang ti kasjay. Sayang ti kwarta no maabak ka. Uwan nga ron. Sige abalayan, agpatuloy akong tanay. Anyat orasan. Alaway na balayan. Sige lang. Ay, naimbag lang na nakapagrasuna. Saan ababalin? Amaamuan na nga inlakok ti daduma. Ang mga nuagipulong kinisil mo nga anak na. Delikado. Mano tinabati iti bayat ti manok nga inlako talakay. Sa nga ribo laangan bakit? Ay dawaw, tidaduma ngay. Nabak nga ron di sugalan idikalman. Kasano nga rodin data? Urayom ni itong tagtaya kakin kwa na. Ang mga nagsurti na mo tayo. Numapanak ije sugalan kit ang mga numahabak man inta sa nga ribo. Sige, agtaya akin ni itong. Anya numero ngay. Sigamot to natin makamo bakit? Ay dawaw, ni Marcia ti sumungad lakay. Na, aywan. Ay natararamidin na dito'y balay. Kung sigang ti makamo ang makisarita kin kwa na bakit? Naglukon day di adumeng. Pinanawan na kiting. Nang, naimbag na daw yun. Anya ti gagaram anak ko. Awan mo't ket dinang. Kaya't kayo laang mo't makita. Nang, ayan nga dagiti manok katarakan nyo. Awan mo makita. Ay kwa, awan da ang makitam ata, nakikaaruba da. Anya? Saan lang gayam at tao ti makikaaruba ita nanang? Ay wala, agraman manaw, amuda mutang ti makikaaruba. Nanang, amangan ko nakno kayat yu tagtarakan iti kalding. Diyan mo nga ron masangawan ako. Apay, patarakan mo, dagiti kalding mo. Uwan ko mananang. At ang amin ng trabaho kat jakon masikasaw. Sa busy akmay. Dagiti katugangam ngay, ang mga numaya daan ako. Saan ko pa ida nakasarita nanang? Ay, naimbag dagi jay ata saan daunay abisay. Okay, isuta nga ron ti kasarita. Parang umanugot da. Anak ko, no ada mapaglakwam o di ibingayam to ida.
Tapno ada mo sukat ti bambanog daken. Tapno awan maibagbagada anak ko. Una nang, kasta talaga ti plano. Naimbaglangan timay kayo, tatang. Adda ka di ibagam. Amangan no, kayat yu ataraknen dagiti kalding nila kay ko. Ay no, kahit milaunay Agam, apay nga ipatarakan na. Ada nga ng trabaho na tang. Di namot mapaggigiddan. Nala, da kami nga rodan kininanang nyo ti makamo. Di kay madanagan. Tamangtid kami mutkit di iti gunggunayon no maila ko dagiti kalding, tatang. Awan parikot ti anak ko. Kaanong alaan mi dagita akaldeng? Intun Sabado, tang. Tapno adan nila kay ko. Sana mabalin nga ita? Intun Sabado latan tatang. Tapno makapagsarita kay mulaeng adwa. Aga, sumanday ta kalding lakay. Wan nga raw. Mabalin sa mitan ang mailakaw. No adam among abayer, di ilako ta. Iso na lang ano biro kan ti manugang ta. Sapay impatarakan lang ni Silbo dagita. Saan na mga intad? Eh nawaw, irasunan tanto abakit. Sigagad di mo't. Sa bagay, nalaka mo ki di akasarsarita na di asilmao. Naku nampay bakit. Tapno makabayad tamot lang iti utang ta. Kun tapno addamanen isugal ta. Kun makataya ka manen. Bareng mga baktamitan anya. Uwan nga ron. Barang agswerte tamutan bakit. Agbiro ka nga ron iti bayar. Oray siya kung ti mga deliver no adda. Anya ngay bakit? Adda ti labas. Kas iti sigaw, saan arimwar tinumiruta. Si Kangay, kumusta mo tinapanam? Ay, nagmamalas ta bakit? Ay nawaw, di mo ibagaan na abak kamay. Nabakak manin ngagpaisaw. Naglalaing mo't ngamin dagiti kalaban ko. Kasano nga ruden dayta? Danda ni maibusin ti bayad ti kalding, ngam di ta mangabak. Un nga ron, kasano pa yun dayta? Mano tinabati iti bayad ti kalding. 2,000 laangan, tadya na duma, imbayad ko iti utang ta. Ay, una yun agasat tabakit. Anya nga ta, no ipadas tamanan. Maminsan pa'y, Ah, amangan no agswerti tamitang. kasano numaabak tamanan? Di ka nga min agpanunot iti negatibo ah. Saan ta maisubli ti kalding no bilang man ta maabak ta? Think positive labin ah. Mga baktamutan lakay. Isubli kon ti martilyo binulod ko selmaw. Agyaman naklaw na anak ko. Awanan yaman na tatang. Damar siya nga ay. At na pananda ka dagiti ubing. Awan gayam, kumusta dagiti kalding ko? Ah, at dada ijay Kinasaritak ni pare Pepe. Gatagan na kano ti talo kalding tatang. I-reserve yun to Jeta tuma, ila ko yun at datam amuya bayar. Pagbibingayan tayo ti bayad na tatang. O sige, di ulip-lipatan ti reserve yo Wen, kaano nga alaan datiin pa reserve da? Awan pa'y naibaga ni pare Pepe. Ngam sure bayar da dyan tatang. O sige, ibagak kinanang yun, tayo reserve na. Ay dawaw, apay akas ta tilangam anagaway lakay. Ay, kinasarita nak ni Selmo itay bakit? May papanitian siya. Mai-reserve ka no, titalo akaldeng. Tagatangan ti kumpare na. Jeta duma, ilako ta kanunod na bayar. Pagbibingayan tayo to kanu ti bayad na. Kaanya tinsungbat mo ngay. Uwan ko na ako na. Ay nawaw, di ka agpampanunot may. Ah, Apay awan tinsungbat mo, kat awanan tinabati iti kalding da. sa anak nga ron anak kasagana bakit? Jak ammo, nuan niya ti isong bat ko kinkwana, iso awon ko naklatan na. Nagrason kalat ta kuman ah. Nya nga ti rason ko. Saan mo ta mabalin nga ibagak nga inlako ta? Nga main, naibusin ti kwarta ana paglakwan ta. Ay, kasano nga roden day tangay. Kunak man no impatarakan mo kadagiti katugangam ti kalding mo, anak ko. Uwan mo, nanang. Da, hapay nga raw nga awam mo makitak akalding idilim mabasak iti ayanda. Agraman manok awan mo. Aya, Wan,
Talaang manan ang nagnaak iti paraangan da kay. Ang mga na ila ko damot din Imbagam nga ila ko da. O nanang, adati talungin pa reserve ko. Ay, ang mga na ila ko da nga rudin Saludso dagtuman ti katuganga, numawaya anak nanang. Nang, ayan dagiti manok ken kalding ni Selmo. Ay, kwa anak ko. Ay nawaw, apay adi kay makasumbat nang. Kuha nga min anak ko. Pudno ka di tinadamag ko nang. Makisugsugal kayo ken tatang. Agtay-taya kayo kanupay kay. Nay, ada ka magaya mar si anak ka. Wentang, Sika man ti agpalawag iti anak ta dumeng. Anya ti palawag ko bakit? tang, nangipanan nyo iti manok ken kalding ngayon patarakan ni Selmo kada kayo. Ay ikwa anak ko, jay. Amangan mo, no, di me amo kain lako yugaya mentang. Ay, diya ko nagulbawd anak ko. Husto tinaybagam. Nailawaan kami kinanang yaw. No kasta, bayad gaya man ti manok ken kalding ti insugsugalyo ken intay tayayo iti wedding tatang. Oo, anak. Iso na lang san kami mo't pag-asatan ang mga abak. Ay nawaw, ay da kayon ti makaamo nga agpalawag iti manugang yo nanang tatang. Ay, Nakababain launay mo, dahi tangay nararamid yo. Impatarakan dalaan kada kayo, kastakit din tinaramid yo. kumusta nga ibakay? Nakasaritam dananang kandatang? Wan, nakasaritak ida. Makapa-stress mo dagi jay. Apa ya? Aga sa amin lako da mo, gaya man ti manok ken kalding mo. Ay, no. Kaano pa? Ay, diya kun sinaludsod, tain gastos damot ti kwarta na paglakwan da. Anya? Wan, naisugal ken nagtayada iti wedding. Ngam di da mo ngarod na ngabak. Ay, apo, pasensya kan lakay. Diyak laing pagarup akasta ti aramiden dagiti dadakkel ko. Sus, kasano ngayon ti order kanyak? Nawanan Masapol nga i-cancel mo lakay. Isumot lagayam ang naturudda ang makisugal ken nagtaya iti waiting. Ti mo gayam bayad ti taraken mo tinaramat da. Nakasaritam ka day dagiti katuganga manakaw. Saan pa'y nanang? Maundamot ngayon imay. Anya jay nadamag kaw nakisugsugal da ka no? Pudno ka day. Uy, nanang. Insugal dati bayad ti tarakin ko. Ay, na yan dagita katugangam. Mangnugal da mo gayam. Isumula gayam makitkitak ti katugangam alalakay ijay paradaan. Napigsada ka nupay agtaya ti huweting. Ay. Nagturod da mo ito na nangisugali ti saan da mo akwarta. Uy, nga ron nalang. Agaman niya nga ron ti maramitan tayo. Awanin. Naabakin ti kwarta. Ay, sayang laing ti bannog ken puunam anak ko. Misupay anana. Nagtaloy ka kadakwada. Ng kastoy mo ti inararamid da. Ay, nagrigat at talaga tagtalag itapanawin. Pasensya kan, Silmaw. Amo may tagsen ti basol migin ka. Ngam sapay la kumata mapakawan na kami. Sana nasaya ti kas dingin aramid yo. Inla ko yo, dagiti tarakin ko, adya ka mo. Napilitan kami, tawan betan ti isugal may. Impagarup may ang mga abak kami. Ngam sa amay, tanaabak may tinapaglakwan may. No apay ngamin anak isugal kayo pay lang Kayat mimot amapadasan ti mga abak ko ma. Sayang lang ti kwartay ti kas tayo aramid yo, nanang tatang. Naimbag ko ma, ano yung gatang yung lang iti masapsapol yo. Bidot mi dayta anak ko. Di yun ulitin ti kasi naramid yo Isardang yung dayta pa nagsusugal yo tanay. Sayang ti kwarta. Wan, isardeng minakaw. Saan aga po, ta saan nyo ang nagbandugan kat saysayangan nyo? Respeto mo iti padayo a tao. Pasensya ka manin anak ko. Nagadalan mi dayto yung anak pasamak. Aklunan may, ginundawayan mi ti kinaimbag mo kada kami. Ngam ikarimi, asaanan maulit ti kastoy alapasamak anak ko.
Agsingsingpet ka main manipod ita. Isardeng main ti panagsugsugal may. Tapno awan ti parikaut. Ay, nawaw! Nagbanugaman kan saan ti kwarta, ikamlata kuma iti importansya. Di mo gastusan kadagiti bambanag nga awan kaasaskan na. Aramatem kit di iti nasayaat, tapno mapasayaat mo ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.